Dante. Kitambo nilikuwa kama wewe. Mzee roho safi, mzee watu. Nikicheki vita naenda kuipoesha. Huko nyumbani nilikuwa nateteaga watu. Ukidai dola kupea. Nilikuwa kama mzee roho safi. Usema mimi ni mtiaji. Mimi watu walinibadilisha penye ni. Wewe niko. Pia mimi nilikuwa kama mzee roho safi, nilikuwa huko road. Tukicheza huko Mandai. Nilikuwa mzee roho safi, nini? Ninge roho safi, wasio komentambua. Lakini kia kuja ku notice, kuja kujuaga. The more unakuwa roho safi, the more sana kupigia hata advantage. Afadhali nilikuwa mtiaji. Afadhali nilikuwa sana na kila mtu. Kushindwa. Hata mzee uko na kila mtu. Uaga na kasoro. Mimi niko hivyo, mimi niko mtiaji. Hata nikuulize, kati ya mzee mtiaji na mzee roho safi, nani biashara yake uenda mbali? Ama hata mzee kama si roho safi ama roho mbaya, nani mzee uenda mbali? Ni ule mzee mtiaji na mzee hata roho mbaya. Kwa sababu hiyo unaona hiyo penye wako kama roho safi, sio kutike kama bro. Wanaweza fanya business venye nataka ama kazi wanataka. Ule mtiaji unajua masaa hii time na una take your time nini? Unafuata masharti. So useme mimi mtiaji. Unaona hata Yesu mwenyewe ako pendwa na kila mtu. Afadhali niko sana na kila mtu. Afadhali niko mtiaji. Kushinda kwa tu faa. Mimi niko hivyo. Mimi huwezi nibadilisha. Na mimi niko hivyo. Anaje Dante?